kanti udubula kanjani wena ufika kusho umuntu aphambi kwakho impumelelo yethu lana siqalile kanje manje kahle hle mamdala siyabe ngicela ususe le moto njengamanje ngoba ngikwazi ukuphumelela akufa umuntu phela mekufa umuntu hayi lento engitshela yona hawu labafana bebeqinisekisile ukuthi impela baqedile ngalomuntu Isho kana kakhulu. Sibonge nje ukuthi indoda inqabe nento yakhe. uma ngentombi amazamancane la anganoma mhlawumbe ngoba uyindoda mina ungumuntu wesifazane uyakhohlwa ukuthi la ekhaya ngiyathinteka nami into eyenzakalayo phela abafana bamnyani la basibangisa kulomsebenzi wethu ukhuluma ukuthi ubani obunalo ubona okuhle ke mase kunje